Tariki 20 cia mweri wa nana nĩrĩo Senate ya Kenya yaringire kura na kuingata gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Nyumene Kawira na matukire koti na kuria Conservative Elders cha kurungika witithio na mbere kwa itua rĩa Senate tariki 20 untubune ndi niburetete muthutrayo kisiasa ndene ya county ya Meru aria kinya gavana ethirite ikira kirore budget ya mwaka yo 2024-2025 na yethire gazetwa ni control of budget untubo ntugweru ari Senator wa Meru Kadhuri Muruge akiarikire mutandao wa Facebook nethirite akiwa murungamo yawe ni ati Kawira Mwangaza na ingatirwe ya gavana ya county ya Meru na mutuma no batire kwithira ari acting capacity kenda gutikithira kwine kuthokia utongeria nkuluki nethirite akiwa irungamo yawe no ati Meru tibatire kwithira kiamukira mbesa kuma kire control of budgets akiwa ntubo ni burabwithire ukiuta tena watho na control of budget na ukumetwe kiri siasa cia Meru na niki atumi arethire akiandika reply yawe kana chokirio we weta kiri gavana ditambete kiri ukinyakiri obisi yawe na akiwa kaiteneka system chonde chedrikare ni akachukumete muteo ne utubui na ka wontubo botethia tirite watho ura kubatire akiwa control of budget na arare kuthoma Conservative Elders cia ni koti na kuwa gavana Kawira Mwangaza no weta na mbere utongeria county ya Meru utubone botumete kinya maandamano akithira kibwetheka ntuku ya Jumatatu ntuku ya Jumatano na ruyu niko gwerekana kwina maandamano yangi ya bangi na yayonthe ni kwenda kwebelia Kawira Mwangaza etine baraba kuwa aregiuta tena watho bone botugatha tukare tukuborwa rekire mubango yo aro siasa tugatha twekarande na musiasa Franklin Karote na muthujo wa kisiasa Eric Kimathi kenda kumenya crisis Meru ri ni atongeria bogwe na version mwanya ura mtu maybe ekwethira imo favor rutere rwawe kana akiona ntubu ni bobo mwiri rutere rwawe kana Kawira na ingatirwe kuma kiri county ya Meru ende mbere yana tukuthurandite kiri nteto cheweru themwe Keba utamba miori Embe Central nyuma ya muthako mo kuana njira tukumenyekana akirekana kwiyamira Kuthutirayo kuingata Kawira obisine kwa matameru akuruba njuri bakiuria yuthi batigenya ngi ntobe mwingi kiri maandamano ya ruyu kire arwe siasa trolelia mpangaratano otongere Meru nyuma ya Kawira Mwangaza usoko obisine kinya nyuma ya kuingatwa ni Senate arimo ba secondary kwa ndamana tharaka bakimene thirikari ni ontuba kuro bathikira bathiria mugomo yo Ogo watu ni kinteto chioro the momo etwa mathithio ni Purity Richard na nigetwa Mutembe Edward Keba ni kitambite muchiko wa mututi Franklin Mweti oro kwerekana ututuro bwawe na njira itekweleka nyuma yawe kwerekana ni kakwiyamira ko mutumirio mwauro kwerekana aramwandikite ngwena rieto Pastor Jacob Kiremi Torene ya miori Embe Central kuringana na ntubo mutiyo mututi muthako uyu baruwa nende Pastor ono randikite muthako kibaro ko mirimi kaimbere ye kukiawe na mwankanende Pastor yo amwe na muritingo yo ngwe mubaterethera bayekero mpene ontubrane ndi bakuwa pomba kwithira bukile mekeoto kya mwana wo na bakwithira bakiura rwangiro ke batho kwithira bakithia tronto boke nda mono ona keoto Dennis Mugendi aina teto ya Keba na kau ka kurutwa nyumba nderero ka kuorowa ni Kiremi ende ni muka yo cia ni kaka na kau mokai kana ga kwera ndari mokai nanda indo te korara kinya mutitwe mokai ka to wara Kiremi ikiro kia ujuwe na nja ya mwana kumenyekana ta Franklin Mweti wa ukuru wa miaka 20 uria kwirikana arorairwe ni mutumiria umwe wa ntere ici cia miori gicigonekio bunge kia Embe Central akimwanda akuya mira yawe oninde the Franklin Mweti na Mweti ayogiro nyumba ni Jacob Kiremi na Kirainya nyuma yabo omwagilanika atuete mirayo na mwana we bamurire na mwana arakua
uririkana mwana o Franklin au kanyumene na andikitwe ipasta ou indi babitania nyuma ya pasta kuregi kumure mushara jwawe na ruamira ya pasta ikwithirirwe itui athuganiria muthaka ou aria baramujire na mwitingogi wawe bamurambura gwe gikuo ntukura yongwa mwana ombere kuwathwa areta baramura baracoka baramuture njirene nini ndaringiro thimu nonto ninde na bigibigi ya mucio ni ndairira mwana wantu arati atei na mwana amiruki age ikacia na ara goro aronja buru ndera mukamata bigibigi ego ndera watelo kana kangiga mukamutano ciao go kangwathele wetureta turandikithe statement kiengo na mwana oyengo auri Franklin Mwiti ne wandikitha statement akiwa akiremi na kirainya ne baba ombere omura mwanka bathie lara aline ore na mwana arambire kuthira ore meruke ore askari bambende mutharende muike cibitari statement eke yakuyulelwa na ndego matukana mwana ora cibitari arakati na cia mwana otiritwa aekirwa meruke aguro somikie na njara ne kiro rui ira mwana ombere na ukwa athutia jaeji gitagia aki mobujira bwethie bora yura bwethire yura yethia na yura tamenya kila kiu lakini batu betu ororo bona na ndaikene no to bwa tueka batu ororo bwa tu nabuo bwa kwethira mwana eto noro werwe na kwa tueka batu njera yoro di mwana no yo kwingilia no neo batu to kwera thirikari batu yombe ototethia neto sugulikira no to batu to kathirwa no to toriona nara bibio tumeka corruption yo tumeka anto baeta barabe na pia ni baba otungatirwa woro wakire migugwa kinana inde na bare bonde kinyamu mukurura ndiata era manto yo muka inde ne ari ende kyo muka inde gato tena wo iri gato kolombo te muka inde mo tono te dio to muka yana tono te dio muka ya tito muka tono te dio muka inde no to manto ya to riare te kedera muntu akoroga na moche na ke na kutu ke to ko na te na muka to bela moche muka ya te mama ito gato gorito nya kende ke ito munene weto na ukumere ito manto ya tutirombi kwanire na pasta o muthuganirwa kana atongeria baukaria bantu raiji ya meori kiengu kana bangi bagiciko kya ubunge kya Igembe Central kugwata ripoti ya ikarikare gikuo kya mwana o Franklin Mwiti. Dennis Mugendi, Weru TV, Nturene ya meori wandini ya Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Ore muthutira yo kuingata kawira mwangaza kuma obisine yutite na mbere kumata nende akiama be kundikenio don bawete ruyo ndiro kukethira kwina maandamano ya manene nkuluki kenda kurita kawira mwangaza obisine bakiare bawete kawira atibati kuremera obisine nontone ingatiro ne bunge ya Senate no muthuji wa siasa Oscar Mutugi yawete mantu ya kawira ya athirire ondire ingatiro ne bunge ya Senate Mutugi kare aina antatwe ko maandamano turetangazira Meru rojo njuma nige kundi kyani udon kerage shumerete kuga maandamano jara thithekete ntuko ya Jumatatu na ntuko ya Jumatano kiumia ike ja kuingata kawira mwangaza obisine ne jamanini bakeri ngidana jara bakuga ne jabangi ntuko ya rojo bakiuga rojo akariba Meru bonde bakathithia maandamano mutindo jokangangi berekerete obisine gabana tukethra twe front line ya maandamano na tukenda kinyaba ubange mbuga nkugwa na uba kodhranwa kenda bejo to counter uyare ndi gotoao we na monopoly ya violence na beja na mwanki tukaba choke na mwanki itorekerwe tuthithia maandamano jetu jathia benda kuthia jaoro nene bakathithia tukoma kuma rukiri na tugatinda mwankogoro tuwite obisine nontu nya waitanguo ekoro twagucoka na iria tutige twakwania nja iromba reo nande ne rwangiro karia Meru mono county commander na county commissioner nikubo karia boko ngana kere maandamano jaja bakeboda bakethra bakegemia rutere kinyarure kontuko ya rojo twewe ulinzi bakuthithia maandamano jara katibene turenda kuona bori ciere mbere igetwa iria nzo mbere turenda kuona bori ciere nyuma itukaretie tutekauro na nkomango ibau bange bauba mama na au
kuzicha mama nau tumeri yao kere amero bariuga bare na umakawera mwangaza kumagarobisi na bagesi eti abatetiga kuthithia maandamano monkarire agashebere na rero kioto kia wikethera kere kuonekana kambashu ameru kawera kana kawera ageta na koti chiarega kumwikia Ntumburi wananchi tugaikia kawera Ntumburi kingi gikundi eke keruga mtoro bathurite ni controller wa budgeti na utaura bubui na ati kwithirwa kibwithachia akikimu miru na woni ndenda utuma message kiri aritingwe bathirikari inkomea mbecha ni kwenda kuiwa na ibonto antu bo support okenda barita mbecha chiura na ingi tumoki mpukumo kinya kure biashara bayita bayita chombecha bakiro tutume milioni ile twa kwabi kan kwendo bwira ngabana na anire na bukarongo chua bukumo thinene no ntubibyo ndhubo kwirwa na muntu ura when the staff uroka bwi transaction itekubwa kinya wa kamuriko bubo ya ni thirikari kungina kukere muthuji wa siasa Oscar Mutugi aruga kandi cia siasa cheye gambara kawira mwangaza kwa berobisi chethire chikethire kere nyumba ya seneti ria seneti ya Kenya irakarire nthi guchunkuna igamba rira riraikitwe rumite county assembly ya Meru na yethirwo igitikaniria na assembly ya Meru kuga maitie zaraikitwe za kigwatithanua na Kawira Mwangaza so tubiri buthu kubo ofisi bethirwo bagitikaniria nazo na kuga neberu ofisine ni alos kanande akuga thaiji kandire chigo chethwa ne cheye manto jawatho achuga wakiri bakawira Mwangaza no kaba gutumira kagita koti bakigeragia kuthaie gamba retumire gita riraja kenda bagatigera Kawira Mwangaza gutigwo bisine bakethirwo bakigeria sana igamba rithirwa rigikuchia negitare raza na kwithirwa ire mention ire ezani ire tariki 17 mweri zuzu izite na izite mention te hearing ikuga igambari ure mention noa te lazima rigito antukueu no re enya tariki nge ya mention na iba kuga kwina umbikano baka rega kwithirwa bagitangira mantu zaza na inya mantu za somba gwikuche monka inya kure uchizite ke reportera to shawero ria kwa rieto ni Mutugi kare Gavana ni mama kana ti mama kini kiuria baingi ba Meru baithirite bachure kuma Kawira Mwangaza ari kwingatwa ni mbunge ya Senate kiume kithiru bamwe baitikanie na utongeria bo Kawira na kwithirwa ari obisine na bobange bakiwa mutuma bati kwithira kinyuthe muma na kwambire utungata ya gavana obana wa Meru nende watho nabo uri wateurira mantu ya yonthe muthuthirayo kisiasa ndionekete witia bonene county ya Meru kiurekere kinene nende ni mwerekera yo Meru yukethira yukerekera njirere kuna no kono ke Meru kombone urere kaitendeka Phineas Imana ena ronoro kire arwa siasa. Governor for Meru, if you don't have anything to say, it's okay. Mbunge ya Senate rotomeria kwebeliwetene kwa Kawira Mwangaza ya gavana county ya Meru baingi bawateria kama mila ende bubu etirankulani. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza. Onto amantu yedira kirekairia kira kiedira nende kikiumaira nintangurutano enkatha ya kisiasa na kinya kwerio taura watho omuntu agitaura kuringana na bura kwelewa kana kona na araritirwe na kurito kwawe kwekuranga Kenya gazetine na mantu yawe yathira nyuma ya kulumuro etineki Kawira na uchirwero kirikoti na watho baritwa watho burabo mutirite agita na mbere utungata wena wakili bakie amona thingati bakie bakinyela kiario pichine kuringana na watho gavana karikia kwa impeach na senate ya confirm kwa wethire deputy wena obatere kujukia gite kia gavana na batere kwa sworn in lakini igitarire koti yauga resolutions iria ikwa suspended kumaanisha resolutions iria iteo na itiomba gutumika gusoya in the new governor ateno gwa
iborona nya bwingwa governor atino gwa kinyanda ikemo na as we speak kinyatha ai governor ere ofisine na atie bero ofisine ere kinyanda ikemo ya nio yithingatie gwita kotini kenda tariki 17 cha September koti yeru iuga the way forward. Kaira Mwangaza ethira gitana mbere na wikira kirore kiro budget ya Meru ya 2024-2025 ontwethirite akinyela kibunene na kuwa ndio kurukira yo na tetheti MCAs kumania na mbejera bakwithira bakiamukaira. Assembly ambao wako na 1.1 billion wamejiwekea pesa ya answered zile tu radio ya kuongea na ile ya mazungumzo ya 100 million. Na tunajua bado wako na zingine ambazo wanatumia, maana hata jana wanaongea, juzi walikuwa wanaongea na nini, lakini wamejiongezea 100 million kununua hazard moja fresh mpya kabisa. Kwa hivyo tunangoja pia kama executive tuone hiyo hazard kama iko na miujiza yake kidogo, maana hiyo pesa pia imetumisa kidogo. Wamechukua pesa zingine more than 35 million ikapelekwa kwa mortgage na mambo ya kununua magari. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu, maana MCA watapata manyumba mazuri sana na pia watanunua magari, na hiyo tunamshukuru Mungu. Hatuna la kufanya, maana wako na hiyo power ambayo imekuwa bestowed to them. Akiwa kigena akio bichi ekene kiniyetwe na kwa woina no kinyadira ibikibiki we atumira. Nimebakisha 3 million peke yake kwa ofisi yangu ya fuel, lakini nimesema nitatembea na hiyo pahali itakwama, nitachukua bodaboda na nitaingia kwa mashinani vizuri kuangalia watu wetu na pia kupeleka maendeleo kwa mashinani. Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi nwakiritangue yekia ya kikatiba ya oversight ethira kiandikaira control of budget na kumuria agetikiria mbeche cha Meru chethira ikirita wa nontung Kaira Mwangaza neberu egitine ni mbunge ya Senate. Seneta Kadhuri Murungi ari expect Meru irani atia kugatwika control of budget ya kaigweromba leawe katukuromba control of budget chiara ni maoni ya Kadhuri Murungi wengwa maoni ya Meru itukwenda kweta na mbere kuona service irombari rethira ni ndire kinyira munene warwanyiru urandikire barwa na kuwa bobo tiumbika no ntubarithia atira ugambi bokoti burabo kuwa Kawira no wengabana itukwenda kura control of budget atiri watwirire mwaka yo athira mbeche cia Meru milioni 750 itekuonekana na kiuri kiu ikimwe kia birabirari Senate na ibyo bitumite Kawira impeached na ate ombo twandikira ringi watwira atiri ati Kawira na batere kwithwari ubichine na etumaira mbecha cietu na wo kathanania mbecha na tukimenya ati Kawira na impeachirwe na tengavana wa Meru. Iturona report ya the same control of budget kiuga ura mbecha cia Meru citumirwo bo ikire kurea ire gwito broadened workforce kire ofisi ya governor Kaira Mwangaza. Iturona ga report yawe kiuga kwina mbecha nyingi na report ya Auditor General ikiuga kwina mbecha nyingi iria citukumba kwereswa citumirwo na njirereko na ciethwa cieno kujibwa kungana bwa utari bwa mathabu na ndikarigara imbira change within no time tukuiu Kaira Mwangaza ichokio bichine irigare na kwina ga sentiment ya impeachment ya were gazetero ni Senate imbie chenchetie drastically kenda office of the control of budget ithiro kiandika barugeria akiariria makareka ya yonthe ura waringabana wa Baile county ya Meru na kinyani wakili wa miaka Kathumba Kiraitu Murungi augo gambi bokoti bwaire nyuma ya bwa Senate bure kurikia ondereja tariki 21 Senate thirire monto tariki 20 kugura koti judgment koti kuga ne kurungika mantu yari ya ukuruka tayari ya kuga koti ne uge mwana u ati wigusharo ende kauga mwana asharirwe kiongela au wakili bambunge ya Meru na kinyaba Kaira Mwangaza bonde omuntu ari kuchiria rutererura akurumira okewari wakili okawera Pedro kira anto atia to Kawira kira yanto kuno wigushindana Senate na makosa ndo wa Meru batarire wega ntu wetetera muntu ro okurea mbeca sidio
wakiri ou wengo kugambira Kawira agatuika nandi no wakiri wa assembly manzo yonda kuona ati ona eda kuona kezi rutero au ero assembly kiraito ethira gitana mbere na kwariria bura watho bukwithira bwitarira kia ukunienga bana kwebelwetini na utariria etuminto ethingia tingabano miro kaiteneka mbate muntu atonya ubishine thirikari ou ya kere nyombewe ntwithingia ndo mutonyo ubishine kaona kagita gaka no mwanka anyumuma yo tonyo ubishine yo kumwethia ngavana kinyoni utona kinyura mumara riverant kukario huu rende kinya kwina maandamano ya makatha yerethirite akioneka gwitana mbere ndeni akaunti ya Miru ya baingi bakendekitha kiana kwinyiliano mwankakira mwangaza ethira akebela obichine maseneti iliamua kuangua na Kawira na aende nyumbani, wacha hata hiyo koti igove tena. Kawira aende wapi? Kawira aende wapi? Koka na Kawira mwangaza koka na heshimu wanaume wetu wa Meru, utaheshimu wanaume wetu by force by fire. Nende kira kireo kaiteneka nikona mwerekirani yuriko yuyongwa yukethira yukiuka kwa kenda kutethia kaunti ya Miru thai ko impeachment ya Kawira mwangaza thai ni orange na Phineas Imana gari ya siasa kirendeto Cheweru. Wari mbunge wa Tharaka Itonga Murugara na mbunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Mwindu bara bonde bona niti weru boso etikia ungavana kaunti mwaka wa 2027 nipakinyira kia thauneke matedi boys kia ukungwira murito omwe rora wacindire silva kiri macindano ya East Africa na aria aere namba icili beliba bwite bakawa tambaru ukirie bieo maturene na kuwa paukirie murito bunene Paul Wakabithi aina cionkuluki utana bakinyite mpigi kura ya mthibere ya babarekana kirengoni kimwe nke chukurunia materi boy nyumba Tharaka Gitonga Murugara mwana mujumbe Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Nguwa Mwindu na barankuru kibakurura giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukuwata 2027 mbukwigwa wamberirio mukamaka kamtoena gake no tukaigwa tuthiete kabana kwa tuthiete kabana agano to bamutaratara Susan Mwindu aratoki bayoni arwa mbere ara Susan yombere kuririkana maruru makuru ma Murugara kuringa kura witigiria finance bill kenda mwarimu akirwa kirasi kenda mwarimu arothera maendeleo kenda chifu arothera maendeleo lazima tulagerie mutongoria marua kuna ni haki yako kufanyiwa maendeleo uwe chini uwe juu mali popote uliko koronga tax kwa dhuranire na wera ya kwani honde mutongoria iko boroga mera between you and the president awafanyia kazi kama vile tulikubaliana Mutharaka wogire nchuguma yo twicokagirwo waraira njira na umenyibu Murugara kiuga kiragi atemirwa mba kuringa kura na gwitigiria finance bill maendeleo enda gukuthakuthia mombako ya nterino cia Tharaka uriende mujumbe wenu muthikiritie ibukaigwa andu beto no tonde mujumbe wenu ni ugukathia obichini onoro kenda mutureria maruka mutureria lakini mato beto bakathitwo Tharaka tie ugwe itukwenda la miyuma kithaga yeyera materi ekerukangite kinya no kamarandi timuto ugobu twaromba wona ndare yako thubichini kuthinga tai ikendi tayongwa ibukwenda mbajira kuthinga tento bienu Susan akimenere mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ikira kugombire kuthagana mwana uyu hari wenka atombite gwita atongoria barabangi kaunti ya Tharaka Nithi na kinya Tharaka na arakiri nyambura ino gutiri mutongoria gungi wa kuthurana kura kuri ogota tiga Gitonga Murugara na Susan Nguwa Mwindu MC kinya Tharaka gutiri gwa kuri guntu guku kiago geke igetiga gukaragata kia mtu umwe mwana chiara wi mukondo seneta na chiera president na chiera umare na chiera wanachivo na chiera igetiga gukaragata kia mtu umwe okathia goga twa ufundi okagweka mwana negoti to chiera wenka shetani ashi lakini ngwara mesa mutheri bwana rimwe baba ngero ntibatwiraga mtoto atina nete kana tukabanga
Rugara no agicokia kanywa kakauga aithiritwo airite mugongo mwana uyu kuma Mwanjirio ari wenka mwanka kuthibwa Uganda. Tuyumwe eyorie kioria tababali we yorie ikondare eyori kondare no tokaya kutata mbere ya twaba na gwagiri kwigone ogo kagita gako ugitethagiria twana tutwetu na mutheni akukungwira auga njiji urugamana nati kwambira Mwanjero mwaka mwisho mukwegwa nemndera kuhakikisha bure antu Tharaka constituency na bomenye mantu ama mothe metwika Tharaka constituency gitongo murugarare muyumbe timtunge mukwegwa gitongo murugarare muyumbe ile mantu mama utwika Tharaka constituency na constituency no tie mtunge keruki yakwa hii constituency ni ya jiji eno constituency Tharaka ni ya jiji kwa huu bukona mantu mama ingenge magetwike ka lakini ntie no ntokugana ni ndare ogo tware twinde tware amwe. Nkiripotera Waru TV kuma chukuruni ya Materi Boys Mbito Paul Ogwa Kabithe Boya Paul ni kuma kinzi tuno tukuona kanya kambere gakunoka hinchokerete na nteto ingi. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo remo nkama kana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofaiti ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Kwa miaka 20 ituthire tutugitungatira customer betu na ngendo cia kwina kuraja ni nkatho inyingi kirigwa customer. Kambuni yetu ya Bush Blazers Tours Travel and Safaris itugucokia nkatho ni untu bogutwa kanyaga kubutetheria kubanga ngendo cia ndege na SGR, team building, kubanga ndutha kana holidays cia Kenya na nthiguru mwanya mwanya. Ukenda services cietu turingire thimu kana utume WhatsApp kiri 0722 321 239 kana 0733 561 628 kana uturiongere obisine yetu ya Mutindo Milimani gaitiga Sayen. Email yetu ni holidays@bushblazers.com kana ututrime Facebook, Instagram na LinkedIn. Website yetu ni www.bushblazers.com. Nenkatho nanchune antu betu tukikanera miaka 20 ya wega bo mwathani. Happy 20th anniversary Bush Blazers. Bosco, in Zari, nothing is certain. Nothing will ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri, eh? Zitaisha tu tuone utaringa na pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote, boss. Nini uniambia Luna? The deception. The family. Will Nina survive Lola? How is this possible? The ultimate face-off. Zari continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. For the Kaching Ching, I think I saw the advert on a poster. That's when I started participating in it. Like the Kaching Ching is a free SMS. All you need to do is just buy a bottle of soda. We keep on trying. You never know your luck. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing.
Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu, na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011-058-1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Uboyano tuweta na mbere kumira nteto chiewe ruthemwe. Rais wa Kenya William Ruto uwete akawata mbaru Raila Odinga usu akanya kamukadite wa ngwatano ya Afrika AUC mwaka muthia na bena wetekio baba akone tiki akiaria kirindiunga ya ntukunya Teresia Nyanza. Ruto uwete wekira kia mabaundi muthirikarine ndikora mithirikari kenda kuthiria matheta na kureta Kenya bonde kiri thirikari imbari. Ruto nethirite ikinya mirandi kathumba ya witi na mbere na aramukiri ni murumbe yo kirindi kiantu. Antone Kadenya aina ripoti. Rais William Ruto kwantukea jere atindete Teresia Nyanza kirendiungi urugure bwa miradi ya thirikari. Rais William Ruto akigwata wogeni na gikeno kinene. Akaliria kari tauni ya Umabe na tauni ingi ntere ino. Rais William Ruto na witete na wetekio mutongero kia makia ODM Raila Odinga agasinda giti kia mwikali gitwa kanja ngwataniro ya Afrika. Sisi wote kama Wakenya wote tumekubaliana ya kwamba Raila Amolo Odinga atakuwa kiongozi kwa mapenzi ya Mungu wa Afrika mzima. Sisi wote tumekubaliana. Ruto akiuga ndeje East Africa ni igwatete mbaru itagalelele ya Odinga na thirikari ya Ekalu Buleli Nkiomba gutigira Odinga na usinda giteke. Wakenya wamekubaliana. Serikali ya Kenya mimi naongoza, tumesema baba ndiye atakuwa kiongozi wa bara letu la Afrika. Tutamshika mkono, tutamuombea, tutamfanyia campaign, na bara letu la Afrika wamekubali. Muliona juzi jumuiya ya East Africa wote wamekuja hapa. Museveni amekuja kutoka Uganda, Mama Suluhu kutoka Tanzania, Salva Kiir kutoka Sudan, watu wa DRC Congo, watu wa kutoka kule Burundi, rais wa kule Rwanda, ule Somalia. Sisi wote tumekubali ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aka Baba akue ndio kiongozi wetu wa bara la Afrika. Amwe nogu Rais William Ruto ni athire na mbere kuringirwa gwatu imbaru bwa thirikari ya enjeru na gukatha ngwatanire yae na Raila Odinga kiri thirikari enjeru, thirikari iria kuga ni ya kugwatanithia Kenya. Mimi na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga tulikubaliana ya kwamba hii Kenya lazima tuweke siasa ya kuunganisha wa Kenya. Na ndio mimi nikatengeneza baraza la mawaziri la kuunganisha Wakenya wote, ili tuondoe ubaguzi, tuondoe mirengo, tuondoe ukabila, tuwaweke Wakenya pamoja, kwa sababu Mungu alijua ni sababu gani sisi ni watu wa nchi moja. We are one people of one nation with a common destiny, and that is why we have decided that we are going to form a government that is going to unite all the people of Kenya. Mearia ni Rais William Ruto ikigwata wambaru ni atongore bangi balabala thingatane nawe kirendi ungeno ile munini wae Rigathi Gachagua. Juzi tumemaliza mambo ya siasa. Tumesema sasa sisi zote tuungane tupange mambo ya maendeleo. Mambo ya siasa rais amepanga, tumemaliza. Yule mzee wetu baba aende Afrika akuwe kiongozi wetu. Tumekubaliana. Hata mimi nimefurahi vile mmetukaribisha hapa. Unajua mimi sikuwa nimejua siri ya kukaa na nyinyi.
Sasa nimejua siri ya kukaa na nyinyi ni sisi kuwa watu ya baba. Tulikuwa hapa kwa baridi tunakaa namna hii. Tulikuwa tunafikiria tumesahauliwa. Wewe umechukua kijana yetu. Anaitwa Mheshimiwa John Mbadi Ng'ong'o. Ukamweka akakuwa waziri wa pesa. Na kuanzia wakati wa independence, hakuna mtu kutoka hii region amekuwa Minister for Finance. Ukaweka Museveni hapo, ukaweka Samia Suluhu hapo, ukaweka Salva Kiir hapo, ukaweka watu wa Rwanda na Burundi hapo. Wakasema wanashika mkono baba, wampeleke akuwe president of presidents huko Afrika. Tunakushukuru Your Excellency. Kuma muji munene Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Atongere Bobero Banjori nyuma yayo kwathukana nende ni barombete ayuthi batatumiro buthuku kenda kwarania kana kwithio BCs cia county kiri maandamano yara ya kubangwa ya kureana na kawira Mwangaza kuruba bwete mero itakulukira thine ire kuoneka kaiteneka kumotia thine tura na thiri na bwete amero Bobati ukiriria na wetera wa Muribokoti Mukini Mitheka aina ntetoi Njuri Nteke kiragia ciathulire na utongerie bwa mukaririete Linus Kathera ibatiumiritie na kuromba Meru batika ithie nthi ya obongwa na ukinyangarie twara Meru rarithirite rina iteyo kuma Kenya ukulukira maandamano yara yaitite na mbere yotindika gavana Kawira Mwangaza ebeletene. Meru ni yetu twinde tubarabariku itwene Meru. Meru te antu basi asaki. Meru ina Kristo. Meru ina kurobanjuri. Meru na manto tofauti. Kwa hivyo lazima tukae pamoja kama wa Meru. Tulizane maswali. Nini lienda mbaya? Ni nini tunafaa tufanye? Ndio kila kitu isimame kwa laini yake. Batu atogetekereria tolea Meru. The sitting governor Kawira Mwangaza. The sitting governor, Kawira Mwangaza. Yes. The deputy governor, Imotuma. That's the position. Na tutumba kuga tujuke Mutuma tumwekera Kawira ali. This is not possible. Kinya sheria ya mthiguru itegubitikiria. Protest iji kuthithwa aja area yetu ya Meru. Siasa lakini itasaidia nani? Italeta manufaa gani? Twaathiria Meru wana siasa. Ute Meru inge tutie tweta kuona. Tuteta kuromba Meru inge kire aturi. Na tonjia Meru. No batu twamiukiria, batu ta colonizwa ne achungu, ndu atugira wana siasa eru ari. No ndubo woti bwetu pake akwenda ukolonize Meru na tiacha tio kura yetu niye mwandikite na noe ya mubuta 2027 yeginya akurubai baetete atongeria Kathumba baraba kolotera kiara ndetone Kathuri twatwere tumweteketie Meru eburu lakini kuma tariki 20 paena mujumbe wa imment nibo bari kinyonga kia Meru na turetekeria ni Kathuri harawire mbeca cia Meru atesa inakenda cia utethia Meru nende Kathuri wakitha niko kurwanga na Kawira ri niko kurwa na nchiarwa cia Meru ukurwa maendeleo ya Meru ni mbino ntu ne Meru bakuthani eterege senate nontu itogwichie Burundi ne urari muntu maendeleo ne nasumwera umire kurwa na muronyo kwe nontu Kawira no imenti na oro imenti na rendekere ari chairman wa MPs pa Meru bonthe ayo kukia mwana omwe ya kiranda no mware kamongo na gethe na kia makia ko ibara bakufadhili athukia ba Meru tibe twabutumirite bunge bitu chokeni mbia cienu maende mureke kunyagiana betu benu bathire cukuru bato turambere yetu ni betu butumira na bato turana benu matumo be andwene benu barende ciaome mwana ntwathinga kethira wowe no kwendete tara 2027 ulwame bwerana na Kawira Meru no ntotona iguna itukuruka onda boboya muruteri Meru ngugi
kwetha no qualify ndene Meru wathe Meru lakini te thai itarite ria kuri rwiromba riao kintu kimbithira yotumika muno maandamanoni ya baraba unenkera mbeca bwanengera mbeca rieni cio baturiana bwende bethe baimbere yenu no ntontoria maandamano yandame ya ethia police post example nto mawa yonto maandamano turona ngubo tuona Meru mwabongwa beka rekondi babu ethinyaga baine ndunte twere tibui anto babo bore abo andamana ibaturiana bombere na nkendo wira ngavana nikawira Mwangaza na mutumano ni deputy governor utebira achenjia mwanka 2027 kana urakotie kamua koti bure kamua twabwitira na kire atongeria bonde ba county ya Meru tucokanire ni nontu Meru ethuka tukathuka twinde tuyine rwimbo rumwe rwa gutethia Meru governor nontu uri ofisine andikiaga nontu uri ofisine ana bani baku bonde ningirenge choka nkiliba tori amo tukunda rwero nekenda mono Meru ne etuire awe reke inandwa bora kweya 2027 bora kwa tuboringanira pome twabonyakia itoto nakura kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Nyuma ya thirikari kunisha kuthiatia nchobi cia mubwana na unende ni chokerete thokone bunene bune kuringana na Nicholas Muchongo atene ya Ilabu county ya Tharaka Nithi na rauite nendi Ilabu ni biambirite kwende nchobi cia barwa na itina barwa mutwa awite bakawa tanda kenda kurona nchobi ndeni watho Martin Mwambi aina chotariria tuakiaraniria na ndiki bandeto wariuga thirikari kume kunyia ururu bura yari na bweguru ria kurwa na nchobi ndege iwatho nchobi no ende iciambiritie kumira na nkinya gucoka kirithe okona ikenyunyagwa na kariba nthiguru ya Kenya twina kagita kega ka biashara kumaendelea kwagire crackdown ya nchobi iria itembaga Tharaka Nithi na kuruta irabu ile ite kwagira jatigwa ile ikwagira lakini mugeni twina challenge no tukagita kaja gichenjagia ukethera kagita ni gakinyire karia nchobi jiambire gucoka ile jiathiragwa ni thirikari ya national government na county government igwatene ile twagwatanagira bo tuge nchobi no ikwambire gucoka ni gucokete kwambire kurugurwo na irabu imwe ile ikwendia nchobi ile ite kwendekana ariuga kumania nabo bwende irabu bitakinyite kiwango na irabu bitagukinya ibiambiritie kumira kiugaga bibi kabikuthi na mbere kuthukangia biashara ya nchobi maturani tio tukandingi ba biashara ni tukumenya irabu ijiku na nikito mtugwatanirite thaino kagita ngaka turi na thirikari ya national government ile tutongoretwe Tharaka Nithi ni county commissioner tukagwatanira na the county government tutongoretwe ni our deputy governor who is the minister in charge of trade tukenda kulwa na antu baria bakwendia nchobi ile itegirite nonto antu boni bo bakweja kuthukiria antu baria bagitete license antu baria bagebanengeretwe barua ya kuringa biashara imbeka ya nchobi na nibo bagwakarie twaria biashara ya nchobi ntaka kiongera mutua inyiritie botaringi biashara ba wendia bwa nchobi ibagwatanite na kwithirwa bari kimwe gutigira aringi biashara ba nchobi cia magendo ba kuma Kieni kogutio tugwatanite twa antu ba biashara tukiugaga ati antu baria barugirite biashara kinyume na buria kwendekaga bambe baume biasharani batige baria bakuringa biashara iria mbitikirie kana county government ya Tharaka Nithi itake initiative ya kuthi kuraithira baria bangi bakwenda kuringa biashara ba apply applications jao bathi banenkelo barua betekirwo kuringa batonya baringe biashara iria kwendeka nonto antu baba kurugura irabu jo tuku irabu imwe tena standards ile kwendeka bauni baba kuja na into ile kwendwa ile tutibateire kwa tukiendagia muthia ariuga tindwa ya irabu na nkinya nchobi no itakwendeka ende nkinya nchobi ta mugacha karubo kathoroko na nkinya nchobi ira chingi cionthe ibakurwa nacio koguti utaringi ba biashara turiuga atiri ni tukugwatanira na thirikari both levels of government both national and county tukiugaga ati biashara ya nchobi no ndukuigwetwo mitu ndume nguzo migasha ino irambirie kurugirwo na miuro ni imwe jenge nyomba jia nyuma na nyomba twa nyuma market jetu into jonde turenda gwatana na thirikari tuthi twembere ya thirikari twambirie kurwa na antu bau tukona na aria bari tukabaruta kena antu baba kuringa biashara baomba gucoka biashara ni bathuguma na baomba kwila na shukuru na gukuria community kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi.
Kiama ya guthetera arimu ba secondary Kuppet Tharaka-Nithi nibabwithitie maandamano kumenera thirikari no ntubakorwo bathikira kenda bacoka iracine na kuthiria mugomo yo bakiaria pwete rais na batikole na kuibwa kiriro kio na rabanda manite tauni ya Marimanti muthenya yoruari. Paul Wakabithi ana tionkoloki bararurungana muthenya gwemthi thokoni Marimanti atongoria mabanki ya Kuppet amwe na arimu baingi ba secondary kuma ntere ino Tharaka. Arenda tongoria babanki ya maeno bombete kuria cheri gutigiri bakuruta ana bao cukuru mwanka kagita karaba komba gucokera macukuru. Tonkelomba asiali marute ciana cukuru arimo namo matuka mateko de cukuru kenda principals mamenya matematiko tumira mbesa cia cukuru potena teaching na learning kuendelea. Right now mbesa cionthe gutumirwa cukuru gaikuiwa na tugacioka tu petition ECC eromere mbesa bora iratumagirwa macukuru ciana iteku. Atongoria babanki ya Kuppet bakimeneria anene nkiama ya nati kira baugite kabombire kubokiria kigi. Okero iwo okana tono toto ale cukuru. Kare okerwa iwo kwenderia ri 20 lakhs. Okayo cheria Kuppet otimiona togo okana no toto wetete mogomo na tiraya Kuppet power. Kuppet power. Patanera na boki mekera kenge torothe mogomo. Toko oda NGC no to de member wa NGC National Governing Council. Bo toko reke weto de nyanya na komi boga mogomo kodira na tituga twekanyeria hau Kuppet power. Kuppet power. Ohona bo ba junior secondary bakijitia na ciambugi ati bona gato ambiti batisho kashukuru batingiritio maraba kwenda Turundi shule. Okethania cukuru no ndwari mubaba bateri ko bathomithia bareaga achiari ba Marimanti na Tharaka South County echo twari chukega Ng'ombe constituency ekoro turari Mara constituency Kenya yonzi ogotokoro themde. That is what is happening in Kenya. Achiari ndenda kubwera Rutani ana benu cukuru. We are here in solidarity na Kuppet na tugachoka cukuru kagita kala thirikari kauga mugomo turi ari mubanje ESS toriuga without confirmation of the 46,000 intern teachers to teach oka cukuru na ari mubaba ari cukuru banje ESS we are going to smoke them out. Kuma thokoni ya Marimanti nkiripotera Uru TV mbito wa Paul Wakabithi. Boya Paul ono tukinya muthia wa nteto cero the mugucukira nkatho no tubuko thawathanirite na uni tuwatanire kiri mubango yo arwa siasa nyuma ya ndeka ite kuraya.